Mai I te puaha o te awa o Waikato, ki te take o te maunga o taupiri, tairawa atu ki Tamahere. E rua ngā wāri Māori ki te kaunihera rohe o Waikato. Tokotoru ngā kaitono mo te tūru kotahi o Tairaro. Ko Endine Dixon Harris, ko Rosalie Ellis, rātou ko tōna Pōkere Phillips. Ka mutu ko Tilly Turner nake ki te tūru o Tairunga, nā reira kua ko paua e ia hei kai kaunihera. There is a Māori ward, and we should utilise that because, again, that's a right. We fought hard to get these Māori wards, so we should stand in them. Ko Endine Dixon Harris o Ngāti Haua, he kaimahi o mua mō Nanaia Mahuta. Nā reira, e matua mōhio ana e ia ki te hiranga o ngā mahi hei kai kaunihera, hei māngai hoki mō tōna hapori. There are some areas that they'll never be able to walk into, that we naturally walk into. So I think that's the difference of the conversation, is at a tribal level. I mean, yes, we've had many come in, and I talked to them about how Māori, Manaki, everybody, even taking that pōwhiri sort of process. At the end of it, everybody's mana's intact, you felt welcomed, etc. But there's some places that non-Māori will not be able to go without Māori. When you make rates unachievable, then you make our whānau homeless. And I've heard of a story where kaumātua have had to travel up north to go into the kumara garden, to work in the kumara garden, to pay their rates. And they've said over the last 50 years that once upon a time rates were doable, now they're actually impossible. E hara dona Pōkere Phillips I te tauhau ki te tūtōrangapū. Nā te mea he mema o mua o te Pāti Māori, he kaitono o mua nō hoki ki te kaunihera o Kirikiriroa. Hei tāna, ko ana mokopuna te take. With my mokopuna, and I do have 23 mokopuna, so it's their future. That's what drives me. I'm concerned about their future. I'm concerned about the whenua. I'm concerned about a lot of issues, whether it's local or central government, because again, that has a downflow effect as well. Our tupuna left us with whakatauki to tell us that no matter how hard it gets, one day it will come. And I'm sitting in that space for this generation. Ko Tilly Turner te kaikaunihera mō Tairunga. I te korenga o e tihi atu te whakataitai ki aia, whioi anō he tautōwhito ia ki ngā mahi kāwanatanga ārohe. So to bring me up to speed with my other councillors, and there's 14 altogether with the mayor, I had to bring them up to speed with our history to understand, let them understand why this disconnect had happened. Ka ngana hau ki te whakapau atu kia Rosalie Ellis, ki te kōrero mai kia mātou kia Aukaha, engari awere ake. He rahi ake te rohe o te kaunihera nei I te whārau mano heketa. Ki te Tairaro, ko tuakau ki te raki, ko rāhui pōkeka ki te tonga. Ka motu ki te rohe pōti o Tairunga, ko Tamahere I te tonga mā rāwhiti, ko whaingaroa I te uru ko te maunga o taupiri ki te raki. I've seen many hui at council offices where our Māori whānau are fighting to be heard and they're fighting to have a seat. So for somebody to say, I don't agree on race-based, well, then you don't know your people. Because there's been a lot of whakawai just to keep the seats. The Māori is at central and it should be at local. Just doing the mahi. If they see you doing the mahi, and I don't just do the mahi in the tribal space, I do it in the legal space as well as an advocate. So doing the mahi, hopefully I'll get the votes. We've got 90% engagement of our 40 marae. So they were called back in just this week. But I think it's because of the confidence that the marae have seen. Jackie goes to all the paukai whenever she can, and they know her. She talks with everybody, and so our people are feeling a lot more confident and they're starting to come in, with everything that goes on. So I'm really proud of that Toitu Marae, Toitu Hapiri space.
Kia kaha koutou kei te rārangi pōti Māori ki te takiwā o te kaunihira rohe o Waikato. Ki te tāpai o pōti, ki te kore o pepa, ā tēnā haere tōtika ki te tari o te kaunihira, ki te tuku pōti motuhake. Mai o hapānapa, mā Aukaha. Ko te